Ni riboti irakorirwo ikihahura muingi wa Naikuru namba ya andu 21 o undu umwe na kuria mari ikiga muingi wa Naikuru na ihinda ria wihuge. Na thutha wa ihinda ria mathaa 24 riboti ironekana kuhoroha na kuhe mwihoko muingi wa Naikuru thutha wa thirikari kuhitukira mutabariri wa mihango ya thirikari nene gitaro-ini giki George Natembea kwanirira ni marikitie gukinyira na kwaraniria na andu aya othe. Jana tulikuwa tumetoa makataa kwamba within 12 hours walikuwa wamepatikana, na ningependa kunifahamu kwamba hii timu ambayo mnaona hapa, county government ya Nakuru, national government officials, wale ambao wanafanya hii kazi wamefanya tracing na wote wamepatikana. Kuringana na Natembea, amwe wa andu aya marija wa kaunti ya Naikuru na thirikari ya Naikuru ni gukorwo ikinyitanira na utongoria wa kaunti iria andu aya mari niguo makorwo makiigwo keheri-ini. Wale wengine ambao hawako within Nakuru, maana kuna wengine kama watatu wako Baringo, kuna mwingine mmoja wako Kapsowar kule Elgeyo Marakwet, kuna wengine wako Mombasa. Tunawasiliana na wenzetu wa sehemu hizo kuhakikisha kwamba hawa watu pia wanapelekwa katika quarantine, and in a few minutes we are going to confirm kama wamefanyiwa hivyo. Ona thengia wa ikinya riri Natembea augite mari na mwihoko gutiri mundu gatagate ka andu aya 21 ekunyitikana ari na homa ya COVID-19 kuria uritie muingi guthii na mbere na gutia watho wa thirikari ona ningi kwihuga. Wengi that are asymptomatic hawana symptoms, but because they came in contact na watu wengine, so we are still observing them now. Observing again is very thorough and very strict. Tumesikia kwamba after 14 days wanapewa another extra 2 days kwenda kupimwa na confirm. Ihinda-ini riu thirikari ya kaunti ya Naikuru kuhitukira ndumiriri kuri nyumba cia mohoro yugite arwaru eri ya COVID-19 kuma kaunti-ini ino matire hatikaini na ni marathii na mbere na kwamukira urigitani. We are hoping to get to start an initiative to coordinate our humanitarian efforts. Oho ndumiriri ino ni ongereire kuga ati kuri na andu 119 maigitwo keheri-ini micini na ceceni citiganite na aria marathii na mbere na guthuthurio ni maabitha ugima wa mwiri. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti ya Naikuru, ritwa riakwa ni Wang'ombe wa Maina.